This is mountain block. This is my first mountain blocks. कारण এইটো হৈছে ফ্ৰেণ্ড এডভাৰটাইজ पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त तो फ्रेंड्स फाइनली मैं এতিয়া ওপৰত যাম আপোনালোকে ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকিব ওপৰৰ ফালৰ পৰা তলৰ দৃশ্য চাবলৈ বৰ ধুনীয়া আপোনালোকক জুম কৰি দেখাই আছো This is our village. Very beautiful place. Wow, wow, wow! क्या बात है? तो फ्रेंड्स, मैं इतना ऊपरলৈ গৈ আছো আপোনালোকে ভিডিওটো শেষলৈ চাই থাকিব Nature is so peaceful. After about 9 o'clock,